Juah-juah mo banta Karina. Shalom. Bapak inang sini kekelengan nami marang idi kepe merbekas. Mersampang deket merlolo ate ngodiri, buideng kita pejumpa ibas acara pepalum ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Derang mak deng ku pesakat kami suku ten keluahan en, mersodip mo kita asa dek tong idengani tendi perbadiai kita. Ale bapa nami si permasih ate, pasupas semua kami, deket tegu-tegu mo kami, ibagas sentendim simbadia idi, ibas sukutan enda. Amin. Renungan tasi darien, ibuku renungan wasiat nai si merjudul Malum. Si bagian idok lapihan simbadia, imosi tersurat i Yohanes bindu 5, ayat sada soh ayat 10 walu. Janah nat sebagai pusat permenungan ta, imosi tersurat i ayat pe-14 ken si mendok. Nggo kesah bagi di, pejumpa nola mo Yesus deket sa ipas bagis debata, nai nina Yesus mo tabasa. Bagian dari enggo malum kono, jadi mermanat mo kono, ulang nenge empet merdosa, asa ulang sempanola teremposin. Kita karinana siniku kelengi kami iwagesen Yesus Kristus. Karina jelma tentu pernah mengalami sakit. Baik pe sakit na parah, marang pe oda parah. Sakit memakin kita menjadi oda mertenaga. Apalagi sakit ibas perdagingan si enggo dekah. Oda terhindari nenge iwagesen perdagingan, enggo mendele. Kadang boy mang kalak deba gabe merputus asa. Sukutan kalak si malum, imo sada sukutan si menghasilkan kemenangan. Kenah lot ngotitik perjuangan. Idike kita merasa perlu bergerak cepat, nelako mi bendar, nai malaikat Tuhan mengguncangkan lai, ibagesen bendari. Lot ngo pernah waktu na ia mendele, kumerna kondisi perdagingan na. Si oda mungkin boy gabe si perjolo, masuk mi bagas bendari. I tengah-tengah semangat lako malum deket harapan hampir oda nelot. Yesus roh memereken pengharapan. Ia pemalumkan deket memereken kenggeluhan bagi mamo mertenah. Bagian dari enggo malum kono. Jadi mermanat mo kono ulang ne empat merdosa. Asa ulang sempanola teremposin. Malum ibas perdagingan, kenah ngolot perubahan, ibagasan kenggeluhan si genep ari, kenah ngo merandal. Malum ibagasan perdagingan manang pe mental, boy menjadi bagian kenggeluhan ta. Si enggo menjalo kinin juah, kenah ngo petuduhkan, baku ne carang geluh mersangap ijolo ni debata, tambah ari, tambah mendena mo, imo si bagi rasa syukur, kumerna enggo ijalo kinin juah. Kalak si berjuang deng ibas persakitan, ulang mo mendele, kumerna odalot mustahil bayi debata. Mersodip mo kita. Lias ate mo Bapa sini sorga, katamu pesengetkan kami. Kami mengido, beli mo tendimu simbadia dak tong memereken keteguhan, deket gegoh bayi nami, nalako mengulakan katamu simbadia Asa gelarmu kami pesangap ibas geluh nami. Iwagasan gelarmu Tuhan Yesus Kristus kami mersodip. Amin. Bagi mo renungan tasi darien, ulang lupa ki subscribe, like, janaki bagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkitekan kita karinana, enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil, reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa imo si masuk-masuk kita karinana, njuah-njuah mo banta. Shalom.